يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Fali mirahaba tika anantukatani zemanara katitapaka anzofanda ainazoho mandefa ferabana zeni san ferabana tsara aitina tsara indinda ferabana itambuntana aisi anakwata ferabana manawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nena tika yaraka ijewe tuecha na kreze ni santien tumchika Allah subhanahu wa ta'ala. Aluni anambawa kwa chika zan inna li tuecha zai andawa chika yaraka senchena wi wacha misuul 70,000 ul ni tamba cha wanatin masjida na krei nam ni tuea pivavana na krei ka zavata zena tondoe na ngata ka amtumpchika lena ha Allah subhanahu wa ta'ala mba amilahel kwa chika ntamba cha uljabyo nunino angata kifamela kel kam Allah nunwe wacha achika zan ulu ntamba cha nuna chika majevu awona zava cha zai na kusa 40 ul 40 wacha mba kil kusa ni tamba cha wana tin twena na kwai nangata kado ya Allah utumpo amilahel kwa ni ul kazai amilahil kwa fulani na ul kazai matitka chika zana kulumbilo lefa mis problem mis zavacha mandalo amchika atska mtena mnulwe mbaka za din zawa mvavakano mbaka za din zawa mni duano mbaka za din zale yana mande masjid mbatenena mnul mbangatka naka mangatka dua mangatka manovakwe naka zanza vatsa ile chika matitiki fakanefa mbadinio ya watsawe 70,000 mtambacha bako chiulumbelna fa malaika anjili mangatka zan famila kiluko amtumchika Allah subhanahu wa ta'ala nun antu anofuna mitmantantena chike kayako bas atokwe mbautia kuzan 70,000 malaika zai mangata kazan dua zai inna za mchitukuna tau nilaza pamnanchika صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعد المسلم عدوة إلا صلى عليهم 70,000 ملائكة حتى يمسع وإن عادوا 10 إلا صلى عليه 7,000 ملائكة حتى يسبع. لذا فمنا صلى الله عليه وسلم يوشا بينو نكوي نندنا مانغ ولاين chisalala ndena mangi ulu chisalama mitamba cha zan malaika mitamba cha malaika 70,000 nun antunin nun le antun ulina ndena mangi nama 70,000 malaika anjel mitamba cha mangataka dua mangataka dum Allah subhanahu wa ta'ala angu mareina isa katanino ileten maswando ulu kwa ndena mangul mareina am dim mareina dinefa amnifutoni zam dimmareni mtama cha malaika mangata manovava kam Allah subhanahu wa ta'ala iska ilitin maswan za vchatondom pets kam plus tis asafa tondo ko mangat kadom Allah subhanahu wa ta'ala iska ilitin maswan Allah amilahil kono aina ba pa sa wata kusa uliman dima mangira line amni alin de quoi 70 malaika 70,000 malaika mano dua jisaka ipan maswan zan ibn maswan balai tafshatun mangat kam Allah zan amila ilku ano mangat kam Allah subhanahu wa ta'ala ba ande zanino favakano ba ama problem de mandalam no zeza mseto kuneza tikato mamangi na machika ba fan malaika mtamba cha amnino amti mangatka doa ni chika
katika mzee fanu mpona atonza na kulumbelo al-ibada sala zaka sintai na tan Allah subhanahu wa ta'ala mishtumbuchwa na zimano kani ani fanu mezana fampia kaya nini morali na matika fanu mezi fanu vana asasua fanampien na matika yukona tan Allah subhanahu wa ta'ala mishtumbuchwa na zimano mangia chika nishtumbuchwa mandoka tafze am Allah subhanahu wa ta'ala asaswa jaba tonza na kulumbil Allah itatika fa Allah subhanahu wa ta'ala miaka kamchika Allah subhanahu wa ta'ala iwanila chika afa tswi amnifutona ula na kreti salama Allah subhanahu wa ta'ala mpitaka miaka kambe inna bani famna sallallahu alayhi wa sallam hadith al-quds Allah izimilaza manawi no wasa anona ndina mangi ula na kreti na Allah subhanahu wa ta'ala wasa ndina mangizi ni tanoza wa mchana dikaze Allah subhanahu wa ta'ala amnu zawiti sala amni tan namni tuenze misula na kraizi ci salama na ban Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-qud tatia matetka li ul zawiti salama wizan la sawi moral ndo ban sawi ibla Allah subhanahu wa ta'ala anilandu azab zentakin Allah subhanahu wa ta'ala mtika mbama numeza na moral zai mbama conseil mbama mange mnifutane mbama piakta za moral zai aina tan Allah zone pin ewa mnamani famangezani na ilaza nabi alayhi wa sallam haqqul muslim ala al muslim zone pin naman namani 5 ديم غد السلام فماليتك للسلام نعززا زبنا لن لازم تنا السلام عليكم عتكم عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيزا فهو إيادة المريض فمن يتك نمتك السلام أي نفا واتبع الجنائز واتبع الجنائز أي chika le cortège lewi fandeveza chika na machika za salam zile fati ay fa'ifa ijabatu da'wat familia tikino le invitation na izna na chika avion msaka famnaka avion mnifana mbadianzana kwa familia tikazava chabi yweni zun pin islam na ay ni padin fiteni na Allah ni amila hil kono mitivin zanzan zuni pinu silam amlon amna man pinu silam itatika fa amli faruwa famangi chika na wati salama tatia leula na kreti salama tatia leula na kreti salama Allah subhanahu wa ta'ala zani chapaizi auna Allah man chapana mnazi abni farit nazan amnino amna yetinze mandala mnazi fakanifa kusa Allah tapa ule ule zema kudidnaje kaya kokoli nino fitava le ulisi kaya kokoli famangin le ula na kredi mazen zavati ile salama tidi le uzewi av an hal nas mangizi midirizi mantan kaya ko vovona yuza batailen ba misulan ba misulman katiza ataza mnifutwa na sauti zo ulba av zema mangizao mamdirizao fatuya futana za salama fuli hita famni futana za mayu tena itaba kwabi timayan ultitira makati kanefa izman na zava chamit aval na chika inza mtamit aval nchisi kele za mtamit aval chiki fonezim chiki man mefisona amni fatunga vachika na mangiza mnifutana ichi salama fa Allah subhanahu wa ta'ala mlaza fabi bon ana mitishman na kado fa kanefa miskado bevata zeno mekono inna ma famnantika sallallahu alayhi wa sallam kado zawin min Allah amlan amli ulzat salama namba famnan sallallahu alayhi wa sallam udul maghda wa muhu falyad'u lakum fa inna da'watuhu المريض فإن دعوة المريض مستجابه وذنبه مغفرة. الله أكبر. لذا صلى الله عليه وسلم عد المرضى فانجنايو لولتي سلامة وموه أي تنيناو زاريو ماما قد كدوا ونايو
fali duwan ulzeti salama yu ikesi Allah tishmanda duwan ulti salama vava kan ulti salama yu de ikesin Allah subhanahu wa ta'ala teneno ulti salama mengatika duwan yu namba pamna sallallahu alaihi wasallam duwan do ikesin Allah subhanahu wa ta'ala aini fautando kusa fa fen Allah tatia amniftar ulti salama Allah zimchapa uliti Allah mafautando kusa because in kwaza vatabibata mizati kama mangul salama ma mtika mtayen mis problem mis ulana fakanifa mandiana no mamangul salam tinile ul salama pek chatar magat kam Allah subhanahu wa ta'ala fa ikesin Allah do anaze itanofawi ma ifna mno bokoza vatajabu ay atkamila ma fanta ko fa ul salama نلين الله سبحانه وتعالى تن ملائكة ما كنت نقولي الملائكة ممتين آمين 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 مزتين زي أبوك زي السلام زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي بتشيك رسول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إذن لازي إذا حضرت المغرب يوصلوا مهيتا يوصلوا أنا تين لأول مغارج سلامة أو الميتة نأولوي ماتي فقل له خير متنين زفتتا فإن الملائكة فتنمين فيو ملائكة يوانجلابو يمن على ما تقول له يوانجلابو متن آمين 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 أم زفتتا جاب زي فوقنا لكن زي أنا من دي منقول تسابي ميزان تنتا فملائكة فتنم متن آمين 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 زيزاني نباين فمنانتك صلى الله عليه وسلم جيبتك فمنان صلى الله عليه وسلم إذا نساني ماليفك أمني فمانجناول نباين عائشة عندك فمنان صلى الله عليه وسلم نندنا معك السعد بن أبي وقاص ليش نبت من السعد بن أبي وقاص نلين فمنان صلى الله عليه وسلم تنانازي نبيت كنت من لهان سعد بن أبي وقاص أي نسافون لها سوين سعد بن وقاص أي نتزو من كيبن سعد بن أبي وقاص أي زنتني اللهم اشفي سعد يا الله أمي زفاستانا نسعد نباني أي بقو أتوفا وفينوا اللي فيندامون نسعد نباني سعد بن أبي وقاص زاو أتانيان نباني سعد بن أبي وقاص mbularin kufuna zani le tanan pamna sallallahu alaihi wasallam le alisnintian tanan pamna sallallahu alaihi wasallam tajna zain mbularin ko ata iskanian nambanza jeb sabse ile tikama mangulo tikatuko malifaka ntintincha mambo kafitska ta donc afacha ewote tikama yitaula ti salama ndiana malaka tika tete ma tongu chwastika vana lon mal 62000 malaika mtambata mangatika dua am Allah subhanahu wa ta'ala no antnatika fa huwa duanze atonul mari ul salama dan ikesi Allah subhanahu wa ta'ala ay nifatelo am niftanu malaika mtin amin amin to tika mteni tencha tika mangatika Allah subhanahu wa ta'ala ba min fasitana ze ul zeti salama dai atikamba katika Allah subhanahu wa ta'ala atikamba anisa nul zaim tia mamangi ze ulti salama zai mba ama ankama ivan Allah subhanahu wa ta'ala fi atiketa muntan atikamba katika Allah subhanahu wa ta'ala ze ula na tenzan problem Allah subhanahu wa ta'ala makaiva na zan problem zem na zai ayman miz aswava na ma itombuntan sana kocha amma na yakandai wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.